nyuma y'imyuzure yibasiye uduce two muri Somalia kuri ubu imfashanyo y'abazahajwe nayo yatangiye kwinjira mu karere ka Loke Godi. Abantu 32 barapfuye, ababarirwa mu bihumbi magana batingo zabo. Urukiko rwo mu bihugu byo mu muryango wa CEDEAO rwavuze ko Senegal itigeze ihungabanya uburenganzira bwa Ousmane Sonko utavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu ufunze. Ibi byamutesheje amahirwe yo kwiyamamariza kuba perezida. Ejo kuwa kane abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger bashyizeho komisiyo ishinzwe kurwanya ruswa n'urukiko rwa leta. Iyi komisiyo izaba ishinzwe kugaruza umutungo wa leta wafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ejo kuwa kane kandi nibwo amatora y'umukuru w'igihugu yasojwe muri Madagascar. Ibyumweru bike mbere y'amatora habaye imyigaragambyo yari ishyigikiwe n'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. Indorerezi zavuze ko yabaye mu mahoro ariko atitabiriwe cyane. Turangirize n'ubundi ku matora ariko noneho muri Liberia, aho indorerezi zaho zishimiye uko yagenze mu mahoro, aho abakandida babiri bahanganye baranzwe no kwegerana cyane mu majwi.